Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka senjuk jong kinongnya akali sorkar kebelatip kum ka Meghalaya Government Drivers Welfare Association hakas ngi sajan kata kahnyo tarik nailur hajar pesau kila penong ya ke blood donation camp ha Pasture Hill Blood Bank Lamali Shillong naduk kapor shipho bejimen step shibentaru banlong ke jingarap nak bentagi mensiam bakordor bamat jing e banyo snam kani ka program ka longru kum shibenta ban penkre e ka jingrakhe nak benta ka jingdap san postnam ka Meghalaya Government Drivers Welfare Association kaban sarakhe ha uno pra arjar arpusau hakan ka si lawan bane shibenta kumba praphawngut ki dokhat ke MGDWA bat ki ladan laipu arngut ki bala no senyang ha ka jing aisnam ikong VRCM IAS ibadai secretary syara sorkar Meghalaya ilalong kum ka kongsan hakan ka sngi kum juru i Dr. FV Kharshiying Director of Health and Services MI La Imkra Shillong badi Dr. W Khaluki Director of Health and Services Research Pasture Lamali kilalong kum ki sembut kongsan i Dr. Sibutna ibadai pet yang ketenat Blood Bank Pasture idai ibala syakhot sengobha hakan ka program la penyat yang ka program da Presiden rang ba ka sengkemi uba sis imli hakan ka sngi ke MGDWA kala penkup buromru ya gitu ki bala no senyang da kasnam la yo ru ka jingruai kerpang na iba pinong kendri ibadai i General Secretary ke MGDWA sengkemi Haus nem kat kendai Nyong pong sao la senya ka Driver Association Ya gala itu tata sorta Haus nem kat kendai nyong nyong Meghalaya Government Drivers Welfare Association la dia kerteng Ejin bay shi tong ki long shua Kerteng sa nam haduk minta Ejin prat nanti ki long shua Bakasen kaeng minta Wadlaya ki ngimla yakin du shua tang hajing kin mangin bu Wadlaya ki ngimla yakin du shua tang hajing kin mangin bu Meghalaya Government Driver Welfare Association Health and Service Unit Halo Kishin Trailang Meghalaya Government Driver Welfare Association Central Body Sebentar kini kecing rakhi jungi sebentar kini program kini sebentar mengi rakhi ka sanposel jungi mengidap Tekunju Meghalaya Meghalaya Government Driver Welfare Association Kashimi ni kabuk seru pengkrian subah di kongsan jungi di madang VRCM IS dari Secretary to the Government of Meghalaya belapulai kapor pakodo jungi pendorka pengi yang kapor banyak persiapan pengi hakan yang program apa yang kubri i Dr. FV Kharshiying beri Director Health and Service jong MI bagunju i Dr. W Khaluki beri Director Health and Service jong Research Tidak ada segmen ru bangi anu ki kongsan sembuh kongsan berangka bangi opor ibu director juga ni ke department juga health bawan berkesan nationnya tidak beres. Lagi segmen kalau mbak nak ke health and service unit hak jilam di ba GP1G untuk secretary unit bagun juga ba shan presiden. Kila kit kaya nekam lembaga member zogi kila provinsi ti nekam ba tau ba sim
ai ingin organize ini. Bagi train yang bagi kesentul bodi. Kita ka best plat pada pelajaran nga untuk presiden ru da so pertu saya ini ke unit kepada keluar di simti ne kam bertelun punya semua. Bakum juga mentas ni relong saya kata ka urlong ke temu jungi tu minta banyak ansapa. Ho yang situ ibin dia ni ngiri kisaki berat. Apa ka government ngiri kita kisaki berat. Reba naso serong bangan om ni opor baga mega government driver Wilson kadap digit kot ki berspa amasi. Kata apa nasok man? Dak di kop di berspa musim. Nomor harga jelong brio. Inya berlak di beri berspa musim. Ya berlak. Oh, idon di paula. Dan di paula aja kita berspa musim. Kita berspa. Beri jungir lekor. Kayak gebaf lawan lekor. I'm really emotional kalau nggak emotional kena tak saya ngah menghadap sedang jikman musim. Dan dia lu kayak gebaf ni kumkasian. Ia perkat sepanggali ka blood donation dia. Ia om bato ngile ini kerja. Ka jitmuji ne kerja. Ka jitmuji boy boy ka bram ne bangi tmu ba lengba kali ka blood donation dia jini. Kalau kata ka jira. Ya kita di mensi bokodo. Di match ya apa yang ia bagi sejarah banyak asal. Nomor balong kita nas hanga. Bah. Balong kita nas bah. Mla para balong kita nas. Nggak reject. Nakam yo ais na. Masa aja. Nakam la ais na. Dan apa jadi kat bang ba kasnam tu pi gadi tangnya pi melapan ai noru. Kung kata kadang. Andai pi kita nos badan ni. Ano kumno. Pi desa di brio di bau bela jet pi. Bagi mi smart belai nam tak masalah lembaga kasnam tu pi. Kuma ti pare kong ba every drop of blood donation. Every drop of blood donation ba. Ni ai ke bakar pang di om si drop ke jonga ke pi bo can save a multiple patients kata di kongsan nomor pangai iba lembaga jam menem sedap menem be badan kidanos dan alsa kidanos saja setuju dan di kidanos bagi free donos pi gede kidanos di free donos di kidanos di bun tamoyo bisa na isla. Never knew I could give freedom us. Kuma people I met to see yar sa kansiya. I'm so proud of ang Nagaland President Bangyo at dapat kumapi. Nasusurang balang to bida jung MWA sa lamani Bangyo dapat kumapi. Yung mga ni program Yakasnam nakapenta ang ay jingim. But jingarap iwaipat dari kibrio. Badon kapang kasitom. But kibadon kang kiki yakasnam. At pinim yaki minsi kibrio Porto. Kiblay Shipon, yang Meghalaya Government Drivers Welfare Association. Nan only thing ni don bijing kerdu snam kapajur, haka state kajongi kumarabatai Dr. Charis, but kamtam hamne haka regional blood center, kali Dr. State Institute, namakane kalong kumka blood bank kalau kami mau jumpai di blood bank raseng nado la ya minta try aku kasih tam la yo license nado usnan 1966 kalau ai gajing syakri ke bela pun senam ha gajing penbiang ya ke senam na minta kinong pamijui ke state dia katkum ka data bandon kadang gajing do nasram kata kini ongka anemia long bejor bah kamtam hakdeng ki kena kentai ki long kme mo ki ba dei haka kamkha ka kampun bat kadang gajing sham ju ki start ki ba ya ki ba yet ki gajing ke ong ba nakini san pau la ni lu pau na shispa nangi bon ba ki badon haka jing do nasram di undai kata idonru mentaki porri via slowly atrai mendan shu balai kau iru kayin jungi mendan ki bapang kansa dan on ha celai ba kanang roi mak nang poster man ko kanang kiu nang taru idon bon gini di jimpang ki blood disorders ni on ki leukemia ki thalassemia kinir binong pang di badan kam ya kasna man kapo te kumta kumshi benta dan ai gajing syakri jungi
Panginirap ikini ki berangkam kasna kamtam ki longkme on ki longkme ki do e gajing kamtam ki basha ki jakar ki bakindong mo ka bakin wan chani shalau mani ni ka bakin koi ki district hospitals ki shudu e la gajing tanga ka por baki ka ko na ma gajing khat kunno bangila bang kunna e gani ki kumta kumbangi gam ya gani ka pasture ka regional blood center bani on idam ki blood banks lagi ki blood centers ki district bon ki district kalau bata idam je charis but kunjuru mentangi ni non functional ni ki units juni idam live how weekly ki CHCs damba nindam pen tiu kerkan ni ki kita bunyi on ki FRU ki tingtu juni long bang long FRU ya baro kini ki CHCs but hakini ki FRU go kawai ke blood storage unit. Driver Welfare Association CCA inong tikam jong ka association central body but idupat jong ka association baraway rungkap but president general secretary jong unit repair ba lang rungkap but ni hari sini rungkap na penpa dari seluruh ya bersama ya ka association ya president ya vice president di bala wan ya kendu di bala tempat yang ada pelajar pe Papua jangan menurunkan tapi dia pun bohong iba sini harga sedang kalau ke bang association juga patong ko nama ba pasti saja ni fungsi kalau ke sini harga ini pun kam kali kawan dari nak benda ka kam ko bahal ni ka kakian paring ka local cost amban sia banga haban ong ni to milay na haban ka sa no banga sukman benero ka ni ta i Dr. FB Kashian DHSMI Dr. W Karuki DHS Research Dr. Sibuna in charge of Regional Blood Center hanya Pasca Institute Dr. Tibudan Hakanika office kepada Dr. Putna Inan berkat tiba-tiba dia si staff job di office nah sultanat LIE ke jenis syekhan ke jenis tibu banyak benda lah menghadapi program kabalong ke program kaba umbaong Dr. Kalau kita ba tempat juga na nulu ba association bandar pun kini kerja program kebakan pang na kita isna ki hari ni ko aku mentang am dan show shibun ke ban ong nama bali ki doktor semua di badi hari ni ka lain batik bahai kini tidak ada dan shibun ki ibu sin dakkan habakut ni kalau kumba shulupi dia ke ba ibu ong bala tiyak syakmat ke along basulipit dari ke baki la dan bentaban tiyak ko ang ni kimut hajabi yang jadi banong mulong syo ban ong nama ba ada pong na ka na salong batay din na tajun tibi basa ti ko magitip ba ka blood donation kam ni kata jing Islam kalong kapadan kam hadu kata Magni kadang bijing kedua senam ke bersyukur kumbar ngalam tu berkat bagi doktor buat melihat orang kadang kata defisit muka huge defisit kata jing duna senam hadu kata bakal pelong hadu bagi beri kumbangsi yang kapan hak bagi beri sabar kau bak si kumbi orang menekim dari voluntary donors dari paid donors nak kebentar ke jing jongu hayi hasem nyumbangsi bini hapsin yang kata keris kani kalau kesini kapan saat jing kemar kani kalau kesini kapan kemen leksi nak bertajung hilang baru bat nak bertajung di regional blood center hak bagi baru nak ku armut di dalam di belakang keluar dengan aisu bah ya kesenam nak bertajung jing bahalang jom kibai para mesir. Jadi blood donation kam kalau kita kerensan kami kata tidak ada mentah kan kuno ande kalau kerensan dunia kerensan kalau kita itu bakam hajrong bakam haluam kerensan kalau kerensan nak mentah jong ki wei
iba ya shimta dan ya jin Islam. Baik mana yang anda ada ya jin Islam iba sini iba long Presiden Jokowi ila Menteri lupa dikubi jin sak kema mona mentara Jokowi baru. Kalau shisha ke ke bansa ke mau ka jin em ke Jokowi dan ba ke pilih ke tu ka memento ke ba ka association Jokowi ke ai pinnya kan ke jin pen kenal pi na yo kuas pro pa ko ba ka dei yami kom ka association pengination mentabun sien hakani kapalong shisha ta ke jin shakri ya ke imlang ke salang ke jin shakri di para beliau ke jin shakri ha ke imlang salang di di doktor sebuah language kila mention yang kata kila ong yang kata ba kata jin Islam she unit kala ban jarap dan ban penem yang likely to be real ke jiwan jumpi kan ke si kala penem sibun nak kan da multiply hal isi ba you mon dari ni kan ha ke like language kila ban penem ya sibun li ke si ki ban kam ya kata jin Islam nak kata jin stam bagi jimpang bagi yang itu kalau jin yang Jokowi di mentara ada ni pan syakani ka jinjang yang pakai doktor sini ke mention di bagi don di cancer di badan kam di bapang leukemia ba kun ka ini ni ru baman ke sikit ka buat accident ka train accident ba Esi dwi bijak accident di barian ni di badan kami yang kawan Islam. Tekun kita kimlong di bangila bentik lupa deh. Jadi si beliau accident kamu kasujahan dong tu. Ti nak jinggam lupa jong Islam kaya rap itu di beliau tu kaya kendua ya kucik. Balik si nak tahu jong Islam ya tapi accident ni nak jing. Or jong ni nak ngono bada. Ni kita jing dan jong ni tak persian. Shimon bahaya kan kita regional blood center. Di beliau kumbaong mana doktor seumur di chronic jimpang jimpi. Kami kita di beliau di rentang di balik surgery tu ini masyapur mo kini ru rentang ban Islam. Di nama Dr. Kharluki, di director jongga research. Nanti members jongga Meghalaya Government Driver Welfare Association. Nanti doctors atau staff jongga Regional Blood Center. Nanti dia di Assistant Director jongga Voluntary Blood Donation di mana Meghalaya AIDS Control Society. Pak dia barokat kita don langani. A very good afternoon ya fi barokat. First and foremost, ngaku abang express my gratitude ya Madam Kumvi RCM IS nanti ya di Dr. FV Khashie nanti bagi Dr. Kharluki bagi lakolai kuat kenang bagi dolang bagi mata kesini bagi kacing don jongki ada ke inspiration yang ni baru nanti ngaku abang ai keblai ya ke Meghalaya Government Driver Association kabalantik dia kan nika inisiatif bahkan collaborate ke Regional Blood Center but organize dia kan nika voluntary blood donation kabadai part of dia ke celebration jong ke matai ke golden celebration kawan matai kan celebrate haga 1 December nangta ai kublai ru ya iba CCM le iba dari presiden jong ke MGTWA nangta iba tabaru iba dari presiden jong ka health service unit mo ai kublai ki nomor ba ki pensioner ki motivate ya fi ki members jong ka organization bakin one shakmat for this noble cause ndai ban Islam nomor ba kadai ka ba kamshitong nakaliang jong ibriyo bakin one shakmat kumbala matai ba ke nakaliang jongi ni ay nakaliang jongi ang behalf of the Regional Blood Center the doctors and the staff jongi I could believe thank you mo for your time thank you for your effort thank you for your willingness kajing one shakmat mo willingness to come and donate maka kasi ngatai na bon ha ki bawan chiti siya po ngatai lang ko yung kan repong yung ho kita ki willing donors kataru yang i kamot ka songkya we really appreciate that ndai wala kataru na kita
ngatrai kumbakanyo kaprang mo bilang ang bagimlong. Naman fikip ni bani ka